jalali wal ikram wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma gfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin amin ya rabbal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah sesuai adat yang ada disusui Halimah. Usianya wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib paman paling pembela, kecil mengembala dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat kelangkaan batu Hajar Aswad mulia genap 4. Deketin. Kan risalah ia pun menjadi rasul
akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, kakak Jenny Aprili mengucapkan hai tuh kakak Jenny. Hai kakak Jenny, hai Bang Rasid. Ahmad Fauzi, hai ya Kak Ahmad Fauzi. Kakak Suhermin, suaranya merdu, masya Allah, amin ya Allah. Jadi malu saya. Ya kakak Yas Andana, halo kakak Yas. Kalau kakak Yas Andana, halo kakak Wawan Kasep 81. Anak-anak soleh dan solehah, mantap, wih mantap ya. Terima kasih teman-teman ya, amin ya, masya Allah, barakallah. Teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like barakallah ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Lanjut ayo baca kita wabadu ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba. Ayo. Wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin wa bi kulli rasulin wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu alladzina la khaufun alaihim wa lahum bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. Doa duha Pak, mau doa duha bareng-bareng ya. Ayo Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya kencang kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hambamu yang saleh. Amin amin ya rabbal. Ya kakak Rahman bin Mando, assalamualaikum kakak. Hai tuh kakak Rahman tuh. Hai kakak Rahman, kakak Fayola Nadifa. Hai kakak Fayola ya, Nadifa ya, masya Allah ya, barakallah. Kakak Yesandana. Ayo sekarang teman-teman ya. Makasih teman-teman sudah subscribe dan like barakallah ya. Ayo dari jarak, kalau kafe dedek, ayo. Atau udah mulai? Di sini.
Semangat. Sodana. Semangat. Kafi wajadana. Kafi. Semangat. Kafi kafana. Kafi walina. Kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Sini. Ambillah sapu biar hidungnya padamu, jangan tinggal kosong di malaku. Tunggu indah main di taman, kupu-kupu berterbang. Jangan Terus kesatima. sholawatan. Allahul qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Namanya Dan jahat lihat senyuman berlebat indah, puasanya sedekah, semoga masuk surga. terus Saya teman-teman semua, terus ikut mainnya dikatakan tahu. terus Saya itu Umi dan Abi. Hmm. Semoga hidup berbahagia. Amin ya rabbal. Oke, ayo. Sekarang baca surat yuk bareng-bareng yuk. Oke, Kakak Sipartu, Kakak suaranya merdu, Kakak Wawan, Kakak Fitriyanti itu. Sapa aku Nopal, Wih, sapa sapu. aku. Oh, sapa aku Nopal. Iya Kakak Fitri ya, Kakak Fitriyanti ya, mengucapkan hai itu. Hai. Ondel Mama, semangat ngajinya, ganteng dan cantik anak soleha. Masya Allah ya Mama, Ondel Mama, halo. Halo Ondel Mama, hai ya. Ya. Oke teman-teman, makasih ya sudah like dan subscribe ya, dan teman-teman yang sudah komen-komen ya. Ayo sekarang bacaan surat yuk. Allah berkabiro yuk. Ayo. Bareng-bareng ya Bang. Makasih ayo Bang. Ya teman-teman, ya kenalin Bang, teman-teman nih ada Bang Rashid nih ya, sepupunya Kakak Nahla dan Dede Zahra nih. Bang Rashid, halo Bang Rashid, halo. Halo Bang Rashid, halo. Iya, orangnya ganteng teman-teman ya, pemalu, tapi nggak bawa palu dia. Iya. Ayo lanjut. Ayo. Bismillah ya Kak Dedek. Bang Rashid ayo Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kabira. Dulillahi Kasiro. wa subhanallahi buk. Fatawa asila. Inni wajjahtu wajhiya Ilazi. fataras Samawati. hanifam muslimau. Hai Bang. Inna sholati Nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. la syarika lahu Zalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Allahu akbar. Subhana Ya rabbiyal azimi. subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Subhana rabbiyal jahra. Suaranya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Bacaan sujud. Subhana a'la Allahu akbar. Rabbik wajuburni warfa'ni. Tahiyat langsung. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Iya. Halo Kakak Hafiz tuh. Kakak Hafiz Al-Farezi. Hai hai. Hai hai Kakak Hafiz Al-Farezi ya. Makasih teman-teman ya sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah like-like, sudah subscribe ya. Lanjut teman-teman ya. Sekarang Dede Zahra bilang. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Sekarang giliran saya. Iya, saya. Baca surah. An-Naba. Iya, teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Gimana? Ini bikin apa tangku? Hah? Tangku aja, ke sini, ke bunda. Hah? Ini. Hah? Di sini. Tangku. Tangku mampir aja. Halo Bunda, halo. Halo Bunda Yaya, ya teman-teman ya, ini ada mamanya Bang Rasid teman-teman, kakak saya teman-teman nih, kakak saya paling cantik sedunia. Iya, orangnya senyumnya manis teman-teman, senyumnya manis ya. Kalau bikin kopi juga manis dia, orang kayak gula ya teman-teman ya. Ini kak, ini mic kak. Ya teman-teman ya, halo teman-teman. Ya, teman-teman. Teman-teman. Ya, sekarang kita baca surah An-Naba ya. An-Naba ya. Mana suratnya? Ya teman-teman. Ayo. Ya, alhamdulillah ya. Teman-teman, ayo teman-teman ikutan ya gitu. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Aduh. Ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semangat. Amma yatasaalun anin naba'il azim azihum fi mustaihun kala saya amun summa kala saya amun alam naj'al adami hada ajiba autada akalakum aswaja aja'ana lakum subata aja'ana ya libasa aja'ana naha ma'asya Rabbana Allahum sab'an Jidada Suaranya kencang. wajana Hi'ajawahaja Angzana mimamu Yatimah Angsajaja Nuwira bihi habba wa nabata Jannatin alfafa Inna yawma fa'ikana mikota Yama yung fa'istoi fatatura raja Wafiatis sama Ufakanas abuaba Asyari diba Ufakanas saoba. Terus? Nih. Terus? Ayo. Apa sih emang? Inna jahannama kanat mirsada. Ittaqina ma'aba Abisina fiha aqaba Ayaduhuna fiha ba'da soba Ilhamima lagosaqa Jaza'au wifaqa Innahum kanu ayajuna isaba
أكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها أغاني كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وفي السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا يوم يقول هو ما يقرأ ويتمنون إلى من أجل وما قصبا ذلك يوم الحق من شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنها Terus inna tumben suaranya nggak ada ini, mana suaranya? Ayo inna anzarnakum Qariba yawma yanzuruna ma qaddama jada qadama jada kufwa akan dicoba. Iya, masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh teman-teman tuh pada komen tuh, bacain deh. 20, masya Allah, barakallah teman-teman ya. Ya kakak, tuh hai. Mana nih kakak Hafiz Al-Farisi itu siapa yang cowok? Wah, yang nanyain tuh kakak Algis Natasha, kak siapa menigeleh? Tadi ya itu kakak saya yang menigelis kali maksudnya nih, kakak saya nih menigelis ya. Namanya Yaya Fauzia. Lihat teman-teman itunya, di subscribe teman-teman ya, punya channel nih kakak Yaya nih, namanya apa kak Yaya? Channelnya Mama. ya Ondel Mama YouTube-nya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Cinta ondel-ondel ya. Oke, sekarang bilang Dedek Bang. Nah, ini Bang Rasid teman-teman ya, namanya nih. Nih namanya nih Bang Rasid nih anaknya ya. Keponakan saya ya. Ayo. Lanjut ya. Aduh. Minum dulu. Masa suaranya kecil dia. Dia Zahra suaranya kecil, belum minum rupanya. Ya, minum. Tadi siapa lagi yang belum dibaca ini ya? Kakak Hafiz sudah. Terus Jisam, kakak Jisam Abdul Samad ya. Mikum manis, masya Allah ya manis. Saya yang manis ya atau siapa nih yang manis? Iya. Dari Zahra. Iya, kakak Dira Agista. Di situ aja ngadinya aja di sini. Ya, kakak Dira Nadira tuh, kakak Nadira tuh. Hai kakak Nadira, hai. Kakak Nadira, hai. Dong teman-teman bilang, teman-teman. Ayo. Jatuh. Cium jatuh. Ayo kita baca. Udah sini. Kita baca surah Al-Fatihah. Ya, teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Ayo, auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang keras orangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, Terus ya, terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi wa tab ma asna aw ma huwa ma kasabasana la tahab ana tuhum hada berfi daum min masalah. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. 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 Apa itu terus aturannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabat Apa itu? ya nasrul ya baraita nasrul nafi ini ayat wajah asabi biam ya bila tafirin Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal kafiruna a'budu ma ta'budu antum abiduna ma a'budu ana abidum ma abadtum antum abiduna ma a'budu qum dinukum waliyadin. Terus bismillah. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka kausar saya rabbika anha inna syani'aka huwa abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa itu? Ya bagus. Terus Yahudu aka amiris Asinau ma'angkati Masawan asik Aham Ulang Na'ud Bismillahirrahmanirrahim. Iya Fikosim Iya Fim Iya Tasika Kaya Budu Pada Bais Azi Ata'amau Min Jui Wa Aranu Min Kau Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Min khauf ini ya. Alam. Anta kaifa fa'abuka bi ashabihi amin agharum fitatiya asa ayin tayar ababil tamim bijatin misiki fayahum ka'ayin makul. Ya Rahmanirrahim. Ayo ikohim beragam masa hari jamaah atada nasabu anama ukada kayam masa nakir kutuma ma ada akawa kutuma awahim mukola keradita kayu akidah ina ayam musafir madi mubatada ketukawa ayam. Emang udah? Wailul, udah wailul. Ayo. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang kita baca. Apa? Baca Kok? Oh sebelum itu kita baca dulu pada komen-komen ini ya, lupa. Masya Allah, maaf teman-teman ya. Kakak Mary Rafa, hai tuh Kakak Mary tuh. Hai Kakak Mary Rafa, Kakak Adira, Agista udah tadi ya, Kakak Nadira ya. Kakak Agista. Iya, terus Kakak Isam Abdul Somad, Masya Allah imut dan pinter nih. Wah, siapa yang pinter dan imut ya? Saya. Emang. Oh iya, Zahra, Masya Allah, amin nih teman-teman ya. Kakak Sri Rezeki, mau mengucapkan hai Kak Sri itu. Hai Kak Sri, Kak Faresi ya. Masya Allah ya, ini bisa bikin apa tuh ya, emot-emot lucu ya. Ada dua penonton di atas saya ya, Kakak Hafiz ya. Kakak Atala Akilbi, hahaha ya Kak. Kenapa Kakak tawa Kakak Atala ya? Kakak Putri Cahyani mengucapkan hai Teh.
Kakak Putri, hai Kakak Putri. Kakak Satori, hai tuh. Kakak Satori, hai. Kakak Satori. Kakak Habib Alfarisi, kayang dulu lah. Apa nih kayang dulu? Saya dulu kali ya. Sayang dulu lah ya. Kayang itu apa ya? Mungkir balik. Kakak Hafiz mengucapkan hai itu. Hai Kakak Hafiz. Makasih teman-teman sudah komen-komen ya. Barakallah teman-teman ya. Sudah komen-komen, sudah like ya. Berkah selalu teman-teman. Sudah tetap layar ya. Sudah menyimak. Ya, bilang deh teman-teman. Teman-teman, Jangan lupa. Apa? Ya. Like. Ayo. Dan Bunyikan loncengnya. dan apa lagi? Dan komen apa lagi? Subscribe teman-teman ya biar makin seru. Yang seru. Iya. Ayo teman-teman kita mulai. Ayo teman-teman kita mulai. Iya. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Masih lama kok. Masih. Aja. Lama kali kau nyarinya kau. Mana? Ikut 3 teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan teman-teman. Ini nih. Nih. Oh, ini nih. Nih. Ya kalau ngajak pindah deh yuk. Alhamdulillah ayo. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Minum dulu nggak minum? Enggak. Hah? Minum. Teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah tetap layar teman-teman ya. Barakallah ya. Ya. Oh iya. Dan udah. Coba. Ya, dah ya. Alhamdulillah deh. Kita mulai teman-teman ya. Ini. Iya itu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya lupa deh, bilangin deh teman-teman yang mau ikutan halaman 21 ya, Iqra 3 teman-teman ya. Halaman 21 Iqra 3 teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Ayo kita mulai. Abi. Beda. Beda ya. Oh iya beda. Iya beda benar. Ayo lanjut. Ma'ahu ayo. Ma'ahu yadahu walahu yahu iza saja fima kanu mawazinuhu ya nabi wa ajibu. Ulang lagi dilancar. Wa ajibu Terus. hafizina wa nusuki mutaqabirina fi jiriha aku dia tuzahiruna junuduhu utituhu wa utu bihi famasauhu wa yudsibu wa sakohu fasakahu. Masya Allah, bagus. Lagi, sama cara yuk. Bismillah. Depannya. Kakak Nur Halimah tuh. Kakak Ipin Ipin Aprili. Iya Ipin Aprili. Kakak Nur, halo Kakak Nur Halimah, Masya Allah. Berapa teman-teman ya? Saya bisa semua. Bisa ya? Hebat, iya. Hebat, Lagi, pintar. sana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ma'ahu yadahu walahu yahu iza saja fi
makanu mawazinuhu iyana bi'a wa ajibu hafizina wa nusuki mutaqabirina fi jidiha aku dia tuzohiruna junuduhu utituhu wa utu bihi famasauhu wa yusiku wasakohu fasakahu. Iya, bareng-bareng aja ya. Wah, kakak siapa tuh? Kakak Swifty dek. Kakak Swifty White. Lope. Apa tuh gambarnya tuh dek? Gambar apa tuh dek? Nggak tahu. Nggak tahu. Gambar pala orang. Pala orang bukan burung teman-teman. Makasih burungnya ya. Ntar saya pelihara burungnya ya. Burung. Ayo bareng-bareng teman-teman. Ayo. Sekarang nggak jarak sama Abi ya, bareng-bareng ya. Perhatikan ya. Ya. Teman-teman makasih ya, gitu burungnya. Teman-teman makasih ya burungnya. Iya. Bismillah. Pas saya aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hu. Ma'ahu. Yadahu. Walahu. Yarahu. Idza saja. Fima kanu. Mawazinuhu. Yanabi'a. Wa ajibu. Hafizina. Wa nusuki. Mutaqabirina. Fi jidiha. Aku dia. Tuzahiruna. Junuduhu. Utituhu. Wa utubihi. Famasaluhu. Wala yusiku. Wasaqahu. Fasakahu. Iya, shadaqallahul. Teman-teman alhamdulillah. Teman-teman alhamdulillah sekarang kita baca jilid 2 metode umi jilid kuning. Iya. Ya teman-teman ya, sekarang ada Jahar baca jilid 2 teman-teman yang metode umi warna kuning teman-teman, halaman berapa dek? Ini. Iya berapa? 28. Pinter 28 teman-teman ya. Ayo. Bismillah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waladin. Fadakir. Apa? Falakin. Terus. Ya. Terus. Ya terus. Terus ayo. Gatal. Iya ayo. Jasadin. Qalamin. Wasadin. Fasadin. Makin. Sajidin. Gofirin. Geli iya. Ayo.
abidin, Terus? naimin, alimin, jahilin, dusuin, su'uin, futin, kitabin, kiramin, siatin, ubadin, jusin, ojuin, salamin, sodikin, wasuin. Iya, bareng Abi ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Waladin, Wadin, falakin, falakin, jasadin, jasadin, qalamin, qamin, fasadin, fasadin, malakin, malakin, sajidin, sajidin, ghafirin, gofirin, abidin, abidin, naimin, naimin, alimin, alimin, jahilin, jahilin, dusurin, dusuin, su'urin, su'uin, furutin, futin, kitabin, kitabin, kiramin, yamin, syiratin, siratin, ubadin, ubadin, julusin, jusin, rajulin, ojuin, salamin, salamin, sodiqin, sodikin, rasulin. rasulin, Iya, sadaqallah. wa ain. Teman-teman, alhamdulillah. Bilang. Teman-teman, alhamdulillah sekarang kakak Abang saya, Rashid, karena Abang Rashid. Abang Rashid, Abang Rashid, Abang Rashid, orangnya baik, orangnya baik, ganteng, suka senyum, suka senyum, kalau kentut wangi. kentut wangi. Ya, wangi. Ayo sini Bang. Oke teman-teman ya, sekarang Bang Rashid teman-teman nih. Ya, suaranya merdu teman-teman nih. Suaranya merdu teman-teman ya. Kasih Bang, kasih Kak, itunya deh. Ini manis. Kasih Bang Rashid. Ya, belum. Bang. Yo. Bang Rashid. Kalau Bang, buka ekornya Bang. Kita baca analiasnya Kak, bareng-bareng aja Bang Rashid kayak. Sekarang yang baru aja Kak. Ini yang baru bungkus nih. Kalau udah Bang, ini Bang. Ini biar kena kamera, ini kan ya kenal teman-teman. Ini kau dulu nih. Ntar bareng-bareng makan aha itu ntar. Kalian kau dulu aja. Itu apa Bang? Halaman berapa Bang? Nggak tahu. Bagus Bang. Iya. Ayo. Halo teman-teman, bilang dong halo. Halo teman-teman, saya Rashid. Iya. Ayo kita ngaji bareng-bareng ya. Iya. Iya. Ayo, apa Bang? Aman Bang. Berapa Bang halamannya Bang? 18. Ikro berapa? 5. Ikro 5. Ya teman-teman ya, Ikro 5 teman-teman yang mau ikutan ya. Silakan Ikro 5 halaman 18 teman-teman ya. Ayo kita baca bareng-bareng yuk. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nafsuha. Nafsihu. Fattola. Fattola. Fattilu. Khoto'a. Yukhotti'u. Nazzafa. Yunazzifu. So'aba. Yuso'ibu. Sokhara. Yusokhiru. Wassama'i wattariq. Wama adraka mat-tariq. Wa izal jahimu su'irat. Wa izal jannatu uzlifat. Wama hum anha bighaibin. Innal ladzina yaghudduna Panjang. Ya ghudduna afwatahum wa alhiqni bisolihin. Bisolihin. Wa innahu lamina sodikin. Sodikin. Wa bi'sa mathwaz zalimin. Wasu
Wassu'a 'alal kafirin. Masya Allah, banget bacaannya lagi. Ayo bang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsoha yunafsihu khotola yukhotilu khotoa yukhotiu nazzufa yunazzifu so'aba yuso'iwu sokhara yusokhiru wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu Benar. wa izal jannatu uzlifat wa ma hum anha bighaibin. Innal ladzina khudduna afwatahum. Ulang. Innal ladzina yakhudduna aswatahum wa alhiqni bisolihin. Diulang dari suaranya. Wa alhiqni bisolihin. Wa innahu laminas shodiqin. Wa bi'sa wazzalimin. Wassu'a 'alal kafirin. Masya Allah, bagus ya teman-teman ya bacaannya ya, bareng-bareng Mamang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih perhatikan dulu ya, berikutin ya. Nafsoha yunafsihu faddala yufaddilu khoto'a yukhotti'u nazzafa yunazzifu so'aba yusa'ibu saghara yusaghiru wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat wa ma hum anha bighaibin. Innal ladzina yaghudduna aswatahum aswatahum wa alhiqni bis-solihin wa innahu laminas shodiqin. Wa bi'sa maswaz zalimin. Wassu'a 'alal kafirin. Panjang su'nya. Wassu'. Ada penjelasannya tuh. Wassu'a 'alal kafirin. Iya, Masya Allah. Shadaqallahul azim. Mana jutnya? Kejut nggak Bang masih? Nggak ada. Sono. Sono. Oh iya. Kak, ini Kak. Oke teman-teman, bilang ya. Oke teman-teman. Sekarang giliran Empok Nahla, orangnya cantik, baik, senyumnya manis, tapi giginya ngongkong. Iya. Ang. Bang, ini Bang.
Enggak. Habis. Ya. Tapi kakak saya suka ngumpul. Enggak ngompol udah ya kayak dede ini. Enggak. Enggak, baik cantik sini ya, sini kesini sini. Bau ngumpulnya. Wah sini. Ini Kak, enggak kedengeran enggak? Aman. Sabar. Ini. Kakak mau cantik baik. Cantik kan katanya ada yang komen orang tua ya, katanya mirip Ustazah Umi katanya. Ustazah Umi katanya, iya. Boleh gitu di DM kakaknya. Kan kakaknya kan udah lebih tua, harus dihormatin ya. Ayo sini Kak, ini saya. Ini kakaknya nih, pinjam ke Bang Nasid. Ayo. Oke teman-teman gitu bilang, sini. Di sini duduknya. Udah jatuh lagi karena jalan kaki sini. Ayo. Ayo teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang giliran saya ya baca Iqra apa? Lupa uangnya. 6 halaman 17. Halaman 17 teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan teman-teman ya. Akan akhlak Iqra 6 halaman 17 teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Teman-teman. Ayo kita mulai. Iya, auzubillah. A'udzubillahi minasy Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. 9 mimma ing sadida salaha min abaihim yauma la yukni an hum kaiduhum syai'aw wala hum yungsarun falya ma'amalan sholihaw wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qaulun ma'rufu wa magfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. 10 wa talhim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u kullang dorobana lahul amsal wa kullang tabbarna tatbira. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Oke, masya Allah. Ini siapa nih kamu nih? Kakak Muhammad, kakak Mahmud ya, Muhammad. Imam Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah teman-teman ya. Kita Palestina ini kakaknya, masya Allah ya. Kakak apa itu Pak ya namanya Pak ya? Ibnu Muhammad ya. Hah? Orang mana ya? Ngomongnya orang Umi Muhammad. Ummu Mahmud. Oh ya. Teman iya kakak Ummu Mahmud ya. Maaf ya saya nggak bisa bahasa Arab. Ini orang Arab kali ya? Bapak bukan? Iya. Orang Iya. kali. Ayo teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tapi kok kayak ada Ayo lagi Kak. bintang gitu. Iya ada bintangnya ya. Ayo lagi. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wanuh. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. 9 mimma ing sadid mangsalaha min abaihim yauma la yukni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yungsarun falya'mal amalan sholihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qaulun ma'ruf wa magfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. 10 wa talhim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullan darabana lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Barang lebih ya, ayo ikutin ya. Nah, karena kan sonanya 7 kali senangnya, tapi berhubung lagi rame, nggak apa-apa 3 kali aja ya. Oke, ya. Ayo, senang. Ayo, awas nih, ada kamera nih. Bismillah, ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. 9 so. Mimma sadid. Man salaha min abaihim. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. 10 du. Wa talhim mangdud. Lahu zurriyatun du'afa'u. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman bilang. Ya teman-teman. Sekarang kita baca surah apa? An-Nazi'at sampai surah At-Tariq bersama Bang Rashid. Ini Bang. Ayo Bang. Ayo, sini. Mau di mana orangnya? Di sini.
Mau hidung pakai kuping? Hidung ya? Nih, iya. Ayo, itu tuh sebelah kanan lagi nih, jangan kejauhan. Kameranya ntar banyak jadi kejauhan. Apa mau di mana? Itu ke sini maunya. Situ aja ya, situ udah bebas. Ambil sini. Hah? Ayo. Mau bilang ayo. A'udzu billah. Ini menjadi aktor kecil. Merah itu. Terus sama. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Ayo. Wan-nasyiqati nashqa. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha rajifah. Qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah Idza kunna izaman nakhirah. qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zazratun wahidah fa izahum bisahirah. Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفعها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. Juga Yara no, tuh masuk. Cepat deh. Innama anta munzir man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Lanjut teman-teman ya, surah Abbas ya teman-teman ya. Minum Kak, minum. Udah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha ala innaha tazkira faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi
الذي شفر كرام بررة وترى الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم. Surah takbir ya? Takbir. Ya teman-teman ya, takut teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uddilat wa idzal quburu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidi dzambin qutilat wa idzal suhuf nusirat wa idzal samaa'u shinqatat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma darat fala uqsimu bil kunnas ajawarul kunnas walayli iza as'as wasubhi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda ashimakin muta'in sama amin wa ma sabiqun majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ma huwa alaihi biqaim وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ومن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya, Masya Allah. Lanjut surah apa tuh? Surah Al-Infitar. Al-Mutaffifin bukan ya? Al-Infitar. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu su'irat wa idzal quburu busyirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibu biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wama hum anha bighaibin wama adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah. Masya Allah. Surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yasawfun wa idza qalu
وذنوب يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Ayo, malam ya. Ayo. Oke teman-teman bilang. Teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ngajinya. Terima kasih. Sudah menyimak. Sudah like, sudah subscribe. Sudah tap-tap layar. Jangan lupa subscribe ya dan share. Ya. Sampai ketemu di hari esok di jam yang sama teman-teman ya. Ayo tutup yuk bareng-bareng yuk. Tutup sini Bang, ini Bang. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna hujatan ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bunga-bunganya tuh. Yang bunga-bunganya. Makasih bunganya, makasih. Bunga. Ini bunga. Bunga. Apa sih lope? Makasih. Makasih. Weh, ada yang kasih ini juga. Wih, apa tuh? Kan iya, es krim.
Yes. فيها بإذن Makasih, ربهم makasih, من makasih. كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك Weh, فإن ada مع kasih العسر emoji. يسرا إن مع العسر Emoji يسرا senyum, فإذا ketawa. فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Ada yang mana ini? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabihi rabbil minas shalihin rabbil minas shalihin rabbil minas shalihin Amin bukti masalah amin dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin wa tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah saleh dan kabar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat Rabbil alamin wassalamu min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin wa tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak, sudah subscribe, sudah like ya teman-teman ya. Mohon maaf atas segala mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, sampai berjumpa di hari esok di jam yang sama teman-teman insyaallah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Belum itunya.